It is supposed to be, the country is supposed to be part of East Africa, but nowhere to be represented. So I'm not sure what bearing what we are discussing has on what happens in the process of finding a solution in this country. Perezida Cyril Ramaphosa yise ingabo z'u Rwanda ko ashobora kuba ari umutwe witwara gisirikare atari abasirikare. Aya ni amagambo atashimishije abanyarwanda bose aho bava bakagera, ndetse na leta y'u Rwanda ntiyishima cyane. Nibwo perezida wa Repubulika nawe yaje kujya mu nama ya EAC, arangije amubwiza ukuri, amubwira ko niba ashaka intambara yaza bakajya mu mitsi, ko yiteguye cyane. Niba ngushaka intambara uraza tujye mu mitsi kuko nditeguye cyane. Ni amagambo yacishijwe kuri X, ndetse na perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame aza kugeraho arabisubiza kandi abivuga neza, ndetse amusobanurira ko nta kintu yaza mukangisha, ko nta n'icyo yaza mubwira. Niba ashaka ko bajya mu mitsi nibajye mu mitsi. Mbere na mbere yuko nkubwira, niba warangije gukora subscribe, ngiye kukubwira ese bundi koko niki abapfa Perezida Cyril Ramaphosa apfa na Paul Kagame. Niki kintu bapfa? Perezida Paul Kagame na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo bagaragaje impaka ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC, cyane cyane ku bikorwa by'umutwe wa M23. Ukimara kumva ibyo ndagusuhuje kandi naguhaye ikaze. Nitwa Mr Bean. Iyo utarengeje promota ntago riba ryuzuye, avoid and play. Iyi ni Bean Empire, wowe kanda subscribe dukomeze twibanire. Ukimara gusobanukirwa ibyo wakamenye ko ikintu cya mbere bari gupfa ni ibintu bikomeye bituruka kuri M23. SADC irimo Afurika y'Epfo yohereje ingabo muri Kongo, ariko ugiye kwitegereza neza ntago n'ubundi ziriya ngabo zoherejwe zikageraho zigatsindwa n'umutwe bavuga ko utegwa inkunga n'igisirikare cy'u Rwanda. Byaba ari byo byaba atari byo, ariko bigaragara ko Afurika y'Epfo yasebye mu kwikura mu gisebo. Nibwo Perezida Cyril Ramaphosa kandi wari umaze iminsi aganira na Perezida w'u Rwanda yaje kuza we ahita ko yerekana ko igisirikare cy'u Rwanda nyine ntacyo kivuze. Igisirikare cy'u Rwanda ntacyo. Umusaza rero Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe yamweretse ko nta miteretse afite, ajya mu nama ya EAC yitabiriye, arangije ababwira ko niba bashaka intambara babikora. Perezida Kagame yagaragaje ko u Rwanda rwiteguye gukomeza ibikorwa byaro muri RDC, avuga ko ibihugu byo mu karere bitabashije gukemura amakimbirane mu buryo bw'amahoro. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza ibikorwa byarwo bwose bwo kwirinda ku ruhande rwa RDC, kwirinda umutekano n'ibindi byose u Rwanda rukora, ntabwo rwiteguye kubireka. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko ku rundi ruhande yagaragaje impungenge ku bikorwa by'u Rwanda muri RDC, avuga ko bishobora gutera umutekano muke mu karere. Umutekano n'ubundi wari usanzwe uhari. Yavuze ko Afurika y'Epfo ishyigikiye amahoro n'umutekano muri RDC, twarayabonye, kandi ko ibikorwa by'u Rwanda bishobora gukurura ibibazo bishya. Ibyo bibazo n'ubundi ntago ari u Rwanda rubikurura, nuko nyine bariya bavuga ko u Rwanda ariko rutera inkunga, ariko bariya abakongomani ba M23 ni abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntago ari abanyarwanda. No bariya bo baraza bakagendera mu Kigali kubera inyungu bungukira muri Kongo, na Perezida wa Repubulika ahora avuga izo nyungu bungukira hariya muri Kongo zituma bahora baza gushinja u Rwanda no kwerekana ko u Rwanda ariko ntandaro yayo. Izi mpaka zagaragaye mu gihe Perezida Ramaphosa yitabiraga umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30. Murabyibuka ubwo yazaga ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ku Gisozi. Ubwo yari ahari ibintu yabigarutseho, aho Perezida Kagame yagaragaje ko ibihugu byo mu karere bitabashije gukemurira amakimbirane mu buryo bw'amahoro. Perezida Ramaphosa kuri urundi ruhande yagaragaje impungenge ku byo bikorwa.
Izi mpaka zerekana ko itandukaniro mu buryo bw'imitekerereze n'uburyo bwo gukemura amakimbirane hagati y'aba bakuru b'ibihugu kandi zishobora kugira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi mu gihe kirekire. Uyu mubano nubwo tuwuvugaho ni umubano n'ubundi wari umaze iminsi umeze nk'udahari. Ni umubano n'ubundi wari umaze iminsi umeze nk'udahari. Ni umubano wari umaze iminsi waracitse kubera ko Afurika y'Epfo rimwe na rimwe hari byishinja u Rwanda nabwo rukagira ibyo rubishinja. Ariko byaje gukomera biba ibibazo cyane, binakomera cyane nyuma noneho ejo bundi aho Afurika y'Epfo yohereje ingabo muri Kongo. Izo ngabo zimwe zaratsinzwe, izo ngabo zigaragaza ko nta kintu zakoze, ariko mu kuza kwiregura yakoze ibintu bitari by'umusirikare. Umusirikare ufatanya gupinga ikindi gisirikare cy'ikindi gihugu, uwo musirikare cyangwa se perezida sinzi ikibazo aba afite. Ni ibintu bikomeje kuba ibibazo cyane. M23 nayo ikomeje gusatira ndetse ikomeje kwerekana ko iri muri Goma, hanyuma abasirikare yafashe ikabatanga kandi igakomeza kuba nyine yakomera, ikakomeza kuba yakomera cyane. Ku munsi w'ejo cyangwa none ku mugoroba ndaza kubaha icyegeranyo cya M23 bundi ni iki. M23 ni iki? Ndaza kubaha ku iki cyegeranyo M23 bundi ni iki. M23 ni bwoko ki? M23 ni gatiki. Ariko M23 bashinja u Rwanda ni umutwe w'inyeshyamba ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo (RDC). Izina ryawo rivuga Movement de 23 Mars. Nyine nicyo gihe wavukiye, niyo muvumo yavukiye. Rishingiye ku masezerano ya tariki 23 Werurwe 2009 yagenwe hagati ya leta ya Kongo na CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Umutwe wari uyobowe na Laurent Nkunda. Uyu ni umutwe uyobowe na Laurent Nkunda. Laurent Nkunda yarawuyoboye, bakora ibintu byinshi kugeza maginga ya uyu mutwe uyobowe na Makenga, ariko ubu ukaba uri muri Goma, wafashe Goma. Ni umutwe rero bahuza n'u Rwanda kubera ko bavuga ikinyarwanda, ikindi ngo bakaba bo mu bwoko bw'abatutsi, ariko dukaza gusanga ni abaturage. Ya mipaka yakase iza kurangira bashyize kwa rura ruhande. Cyril Ramaphosa rero wehe ni umuperezida utashishoze neza, ariko asanga intara kanga ntikangika. Ni intare iyoboye izindi ntare. Abanyarwanda ntibakangika. N'abanyarwanda twamaje kubona ko turi ku rwego rwo gusama ibisasu. Abanyarwanda twamaje kubona ko turi ku rundi rwego kandi turi gukora ibintu byiza bikagenda neza. Rero nta muntu ufite kudukanga. Perezida yakomeje kutubwira ko nta muntu ufite kudukanga, niba ashaka intambara azayitegura. Ese koko niba M23 yarabananiye ari agatwe gato, kuki bumva baza kugwana n'igihugu cyose bakagishobora? Intare zose miliyoni 10 na zingahe z'intare wazishoboza iki? Ntago bishoboka ko ushobora gusobora miliyoni 10 na zingahe z'intare zose ngo uri perezida. Ntago byakunda. Ubwo turi intare kandi turakomeye. Ndagushimiye rero wowe dukurikira, nandi kuguha update nyine kumenyesha ko mu kanya kare buze ndaza kuguha icyegeranyo ubundi nkakubwira M23 amavuna amavuko yayo, intambara ya M23 yagiyemo ute, kugaruka kwa M23 2021, ibibazo bya politike n'ubwumvikane byose ndaza kubikuganiraho. M23 ngusobanurire M23 bundi ni iki, M23 bundi ni bwoko ki. Ndagushimiye rero kandi nguhaye ikaze hano kuri Bin Empire. Bari ubwa mbere ngo mukande subscribe twe twibanira. Ndagushimiye, urakoze cyane.